Kublai pi barong implian sebagai pi untuk kubor mentari janmit, syaban pasi kubor kebabnya ini pek syai kemat berkongsan. Menteri Rang Badu keri Narendra Modi lakukan tujuan sampai ke Syio bat vote menengkong bagi dia bermi pandai vote bandit nang nikmat sekali yang dorbar Quran Lok Sabha. Beliau Menteri Rang Badu keri Narendra Modi jengking berjerong tam ke basu pensnek laki wire kabel ke Sudarshan Setu ha Gujarat. Menteri Rang Badu Jela Melayau kontrak kes sama ulah pli bon pli ke projek Penroy Habadam West Garden Hills. Usembon Menteri Rang Badu Jela ubasnya balang har ulah bu mau nong rem bantai yak hospital Ayush balai po jingthia mukendur. Bat bangdu keding ya ke yang sampai belakot Shispa Kerwisnan Jom Shillong Bar Association. Kikubor kibabnya Menteri Rang Badu keri Narendra Modi ulah kentu ya gitu kibrang tap vote hakesin banengkong bagi day banmi banlai tap ya ki vote jongki hakan ke jingjit nong mi khmat syaki yang dorbar tau an Lok Sabha ke banwan haba ajing keran ke program man kibat lang ba ka Akashwani ne ka step Modi ulang balada bon ki samla ki bami banai tap vote kan marra ya sibon ki cimentoy nak benta kari barok away ulas ngo komen ban ang ba ke election commission kelas sedang ya kajing lap ba merah pehla vote desh ke liye Modi ulang ba ke India ka sungu sarang ki samla kari namar ba ki long ki badan kamon ba kajing ang not ke bas cam ulah kedau ba menta ki samla ki yo ya kalat banjit iki nong mi khmat syaki yang dorbar thoan ba khat phra ka Lok Sabha hadin ba ki ladap khat prasnam. जितनी अधिक भागीदारी करेंगे इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वह रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। Menteri Rang Badu keri Narendra Modi mentah kesengi ulah play Sudarshan Setu kebalong kejingking berjerong tam mentah bapen skam lagi sainar bat kini kejingking kejorong gumba ar penilai ar kilometer ya kebelatay nalor keduriau Arabian Sea kaba penyesok ya kedaul nong bed Dwarka Island bat kisnong okha kebadan Hadev Bhumi Dwarka District Kejala Gujarat ke Sudarshan Setu kedai kejingking kebelasna internet kebadan ru ya kejakai kejat bat hang ni laban syam ya kejing thok nak kot nyam Srimat Bhagavad Gita bat lebu ru ya kedur jong ublai Krishna baro arliang kejingking ya kena kejingking ke berjerong kumba r.r kilometer bat ya kesurok berjerong r.sausan kilometer lasna ha kejing lot ke bakot kendai sepatnya kendai kelor tengkah ya kena kejingking ke bela jutip kum ke signature bridge lapan kelai ya kerteng syah ke Sudarshan Setu ni Sudarshan Bridge से जोड़ेगा ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहाँ की दिव्यता को भी चार चांद लगा देगा। Menteri Rang Badu Jela Melayau Konrad ki sangmah nin kesni ulah play bontli project hababadam ha West Garo Hills ha kejing dan langjong ulam pangging dorba thaan ke Jela Melayau Thomas e sangma bat Menteri Kenat PHE Marcus Marak kawai nak project kedai ke Garo Hills Agro Base Agro Food Park kani kedai kesinjam terikam jong ke all Garo Hills Multi Purpose Cooperative Society balalam khmat do father Sani Mavelil ya kani ke park labe tengkar ke sarkar Jela ke jinglot ke bakot khatsan po new like lord tengka bat hang ni ke dan ke mustard processing unit cashew processing unit high tech food lab ginger processing unit solar power plant but absently ki cold storage unit habakran ha kejingelang Menteri Rang Badu ulah ang ba ke sarkar Jela ke train nak benta ban ajing kershan ya kinong rep ha ke Jela shu la pleru ya ka arikanat processing unit but bu mau nong rem bante ya ke PS Sangma shopping complex hababadam Cashew processing plants is here and as you can see this is what we have been trying to do by promoting processing and ensuring that the farmers' incomes goes up and employment is created and farmers get a better price for their products.
I'm very happy to see that this is one of the processing plants. Like this, there are many processing plants in different parts of the states that are coming up, and we'll continue to add value and to put up more such processing plants so that our farmers can benefit. Usumbut Menteri Rangba ubasnya walang dhar ulabu maunong rem na kebentaban Senaya ke Integrated Ayush Hospital kabadan laiput ligi jing tia hamu kendur nen gesni layasan ran lang yau da kejingnya dan rengkat jong ke Menteri Ketenat ke Kya Dr. Amperin Lengdo baru Commissioner and Secretary Ketenat Health and Family Welfare Department kam Director ke Ayush Dr. Joram Beda. Haba ajing keren hakajing elang sumbut Menteri Rangba ubasnya balang dhar ulang baka sorkar kala IT ya ki babon ki kampan roy bekentop ya ke jaka ajing sumar na kebenta ke bah kamiat jong ke senong ke tau ulapan pau ya ke jing kublai ya ke senong mukendur ke bela ais kumbahasan akar ke jaka na kebenta bat senaya kani ke jaka ajing sumar. This important facility. The party in the council was in the for the district. Memang itu sekali lagi. Dua kali kita akan menyaksikan pada stasiun demokrasi yang kami buat. Ada yang ajukan staf awal buruk ini. So this institution will and able to treat especially the non-communicable diseases which require long-term treatment, especially for those that have become frail, for the senior citizens, and for the young children who will require long-term treatment. Henden gasngi kelai deligi sang bapau na Western Ribohoi kata ke KSU, FKJGP, bat RBYF, kilai snok tilang ban penong ya candlelight vigil bat signature campaign pathar khma kajing thmu jong gani kajing thang bombeti bat kajing soi kerteng kalong ban penpa ya kajing snolam ya kajing sap penyap dusmon jong weu khna shinrang badang posnam kertan na kasnong tangar ke baha papo pathar khma police station Ribohoi district kila dawa ban set patok shijing em ya ki bre ki balale ya kani kambom manda ke ban juru ya kajing bishar bahak bandan hapo shnong po thau kinong snong jong athan pathar khma rengkat ba kinong ilam pau kilai snok tilang ban penrem jor ya kani kajing sya penyap bat dawa ban yo kajing bishar bahok na benta une ulanot ka Southwest Khasi Hills District Volleyball Association nen kasngi lapan kuburam ya kinong ilakai kibalalej ban yashim benta ha ka 5th Meghalaya Games ar hajar apsau ke belalong hatura Hakani ke program ban kuburam lawan ban yashim benta ruba renik tan lang do tongkhar ubadai UMLA na mau keruat constituency kum ukong san. Hakani ke program layadon lang ru working president ke Volleyball Association uba YG Lingdo. Ka Meghalaya Coach Students Union nin kesngi ke lapan ke program ken mau buram ya usipai bapau nam ucilarai. Kum kadak jong ke jingkan mau buram ya kan khos ngikha ba san sepakat sau jong u lapan ke program hapera da naga West Garo Hills open hari coach ubadai ru advisor jong ka coach krorang mathop coach literature society ulalong ukong san ha gani kasngi ya kapni ke program la penlong ban ai buram ya ki kam bakra jong cilarai ki ba ke jing slur bat ke jing long nong ilam jong u kidang ya ai mensim haru ke por bamentah ka kot blai kerteng political development in the Giant Hills of Meghalaya 1835 to 1972 bala thok daud khot Karaja Sabha ubalong ru state president Barim jong keseng NPP ba WR Khaluki ha ka balang ba kan ke kot ikular banwan ra ke jing pen phalang jing mot chapang ke jing kala ha ka san hima sima bat ke jing penne ya ka culture ha ka thain rilom jantia kani ke kot ka ba iba Khaluki la tho ha ka sin beneng kong kalong ban pen ulong ya ke jing angnot bat bo jing tho alor ke jing rispa jong history Haga kamsan hima sima haga nikatan haki spasnam bakat kandai bat arpo. Ya haga nikat lapelat the Vice Chancellor Barim ke Assam University bat Professor ke School ba nehu bala syongtat UJB bata Charji bat Chairman Barim ke UPSC bat Pro Vice Chancellor Barim ke School ba nehu bat David R. Simli. Kading kebejor ke labam do ia kawai ke yang Assam Type ke bala kot shispa kharwis nam jong ke Shillong Bar Association nin kamit.
kabala penjulor ya ki babon ki benta jong kani ki jing tei bakan thup ya ki komputer ki tiar kitar bat ki bakham kong san kalong ki kot ki sla ki badan kam ki bi ade bat ka an amdan ki jing do ya kamen simbriu hendai ki jing julor kalong kabala jor bha kham tam ha kamra ka baju pandan kam ban bo ki hajat li kot an badan kam u inspector general katnat lebding uba Francis Karshieng ula ong ba kili opdyang ya ka phone call ha ka Porsche push tang men made ha ka ba kila let mar syakate ke jaka ka Bazar fire station kala poin nang kong syakate ke jaka Menteri Rang Ba ka Jalau Konrad ki sang mau sumbut Menteri Rang Ba basnya balang dahar bat kiwe ki he sarkar ru ki wan poi ha ka te ke jaka ban khmi ke jing long jaman jong ka ni ke jing plu ding electrical conditions that led to the fire out here, and of course it's a very unfortunate incident, but we are very relieved that there's no loss of life and no casualty was there. But of course the fact that the infrastructure is damaged and the fact that there could be loss of documents and all is obviously concern. But we are doing our best to make sure that we minimize the damage. Mentapat ni pe kejing long jing man kesum nang shlong kejing shit kalong khat wei pen pra degree celsius but kejing kreat kalong new degree celsius kejing singam kau hau kalong pro prana ki spa man step bat sen prana ki spa jan med kejing hap slap kalong wei millimeter dan kejing hap slap ba malu mala bat kejing tiet upar thala kat tu kani ki jaka Shwa ban poi shuk jong tu kubor ni pe biang sesen sekimat bakong san Menteri Rang Ba do keri Narendra Modi ula kentui ki samla ki blan syio ban tap vote nengkong baki de ban mi ban let tap vote bat jet no mi khmat syaki darbar thawan lok sabha Beliau Menteri Rang Ba do keri Narendra Modi ke jingking bajrong tam ke basupen snek daki wire cable ke Sudarshan Setu ha Gujarat Menteri Rang Ba ka Jalan Mekhlayau Konrad ke sang malo play bon tli ki project penroy babadam West Garo Hills Usumbut Menteri Rang Ba ka Jalau basnya balang dhar ubu ulabu mau nong rim bantai ke Hospital Ayush balai pojing tiak hamu kendur Bat bamdu keding ya ke yang asam tai belakot sispa Wisnam jong Shillong Bar Association. Te perlok katung na pois ko bukod jong katuk bor jong ni mentaka janmit hadu bunya sembang pilai syai kesini kublai.